رحمتي حاجی اسپد و هر دو کروی با آوای کی هوانه هاتن قتل کرن و لسر و قتل کرنه رجی براستی دارزاندن به عدالت چی نهات مشاندن او قتل کرنا او قتلیاما نا عول بو اف 5 ساله حتی امتاره بیجن اف 7 ساله لوی ولاتی اف 7 ساله لوی ولاتی کم کجی بردوام دکن قتلیام بردوام دکن جگلیه زیلان حتی نوالا قصبا حتی روباسکی و حتانی مالباتا شن یاشاران به هزارا کرد هاتن قتل کرن به ظلمه به نهقیه ام همو قتلیامن بویه دکسایتیا مالباتا شن یاشارده اموان قتلیامنا گشا شرمزار دکن و امی حتی داویه لهمبری قتلیام و کمکجیان بسر وزن مالباتا شن yaşarra em ve navçe raha baş nastikin pursuse jem baş nastikin be adaletiya ve de rahati meşandin jî me bi çavê xwe dîye helbet ana em ser gora Hacı Esvet şen yaşarı dilla wê vîne bi rastî dibe de me de bê hukukiyek û bê adaletiyek mezin hate meşandin çava hate meşandin dibe gelê me milletê me baş zanibe ev mesele ne meselek şexsiye hinek aliya hêza devlete li hemberî malbata şen yaşara bikaranî hêza devlete li vê derê bi şeklekî hate suîstimal kirin li alê dijî reşkirinek mezin ser gelê Pursûsê ser malbata şen yaşar hate meşandin alîkî re xwestin malbatê ê hatine qetil kirin bi rêxistinê de girê bidin terörize bikin, ilegalize bikin li vî welatî ev tişna mixabin hêsanin di vicdanê gel de hate mehkûm kirin di vî alî de ev rûmeta gel le rûmeta malbatê yê xwestin bi temamî malbata ji holê rakin xwestin bi temamî li vî bajarî li Pursûsê ala bêedaletî bilind dikin armanc ev bû mesele ne meselek şexsî bû le endamê devletê ji bin amûrê wî tiştî